Jeste li hteli nekad da budete Jack Sparrow? Da uplovite u luku britanske armade i ojedite najveću imperiju tadašnjeg sveta za bure zlatnika? Pa možda niste Johnny Depp, ali ako se pitaju Aleksandar Pfister, tvorac današnje igre i izdavač Pegasus Špile, postoji mogućnost da danas budete savremeni pirat, koji pride nema veze sa Somalijom. Dobrodošli nazad na tablu, a ovaj put smo u luci Royal. Kao i obično, prvenstveno da vidimo šta se dobija uz Port Royal. Kada otvorimo kartonsko pakovanje, unutra nalazimo uputstvo. Ovdje u našoj verziji na srpskom, zahvaljujući uvozniku PM Games, uputstvo je čitko, jasno i temeljno objašnjava pravila i tok igre. Zatim pronalazimo i 120 karata za igru, lepo spakovano u plastični organizer koji dolazi uz pakovanje. Dizajn karata je sjajan, ilustracije su kvalitetne i kreativne, svrha svake od karata je istaknuta na gornjem delu karte, a poleđine su iste svima, jedan zlatnik na drvenom podu. Same karte su vrlo izdržljive. Nas ova kopija Port Royala služi još od juna 2021. godine, preživjele su mnoga mešanja, a ni dan danas nemaju pogrebane ivice, nemaju uši i nisu nigde ispucale. A iskreno, lagao bih vas kad bih vam rekao da smo bili nešto naročito pažljivi sa njim. Igra Port Royal stavlja vas u cipele trgovca koji se među ostalim gusarima bori da bude najbogatiji i najprestižniji pirat u luci. Cilj igre je zapravo da opelješite što više brodova kako biste skupili što više zlatnika, kako biste kupili što više likova, ne bili prvi izvršili najviše ekspedicije da biste skupili najviše štitova i bili najbolji gusar na svetu. Dakle, cilj je prvi doći do 12 poena. Pomoću karata skupljate poene. Sve karte se dele u 5 kategorija. Zlatnici, brodovi, ličnosti, porezi i ekspedicije. Zlatnici su jasni, to je valuta kojom se trguje u igri. Svaka karta može biti zlatnik jer poleđina svih karata u igri predstavlja zlatnik. Odmah ovdje vam skrećem pažnju da je cijela fora igre da igrači ne gledaju koje su karte zapravo njihovi zlatnici. Ova misterija održava igru i svežom i dinamičnom jer bilo koja potrebna ili nepoželjna karta može, a i ne mora biti u špilu za igru. Brodovi su zapravo primarni izvor novca, to jest zlatnika u Port Royalu. Postoji 5 vrsta, to jest boja brodova koji donose različit broj zlatnika. Od brodova možete očekivati prihod od 1 zlatnika, pa sve do 4. Sa druge strane, karte ličnosti su način na koji se prikupljeni zlatnici zapravo troše. Karata ličnosti ima mnogo, ali o tome nešto kasnije. Za sada je najbitnije da znate ugrubo da služe za 2 stvari, da vam šparaju novac i da pomognu pri pobedi. Svi kolekcionari, čuj mene hrci, kolekcionari, možete da izdahnete. Ne postoji ograničenje koliko zlatnika smete da imate u svom posedu. Međutim, tu na scenu stupaju karte poreza. Kada se u toku igre pojavi karta poreza, svi igrači koji imaju 12 ili više zlatnika dobrovoljno se odriču pola svojih prihoda. Kao i većina drugih igara sa sličnom mehanikom, i kod Port Royala se uvijek zaokružuje na manje. U prevodu, ako imate 14 ili 15 zlatnika, u oba slučaja gubite 7. Na kraju imamo i 6 karata ekspedicije. Primetit ćete da jedna od njih nije kao sve druge, jer nema poleđinu sa zlatnikom. Ova 6. ekspedicija ulazi u igru samo i isključivo kada učestvuje 5 igrača. Ekspedicije vam daju dodatne zlatnike i poene za pobedu ako ispunite njihov uslov, a uslov je da skupite karte ličnosti ilustrovane na dnu. Dakle, ličnosti. Postoji 8 grupa. Sve ličnosti kupuju se zlatnicima, a cena je izražena pri dnu karte odmah iznad njenog naziva. Imajte u vidu da se cena istih likova može razlikovati u zavisnosti od toga koliko poena vrede. Prve ličnosti su one kojima uzimate ekspedicije. Sve vrede 1 štit, to jest 1 poen, što je izraženo jedinicom u desnom gornjem uglu. Na ekranu trenutno vidite kapetana, određenog sidrom. Ako za primjer uzmemo ovu ekspediciju, vidimo da su za njeno ispunjenje potrebna 2 sidra. Kupovinom 2 kapetana stičemo uslov da izvršimo ekspediciju. Pored kapetana imamo i sveštenika ilustrovanog krstom kao i naseljenika sa sličicom brvnare. Ako vam za neku ekspediciju fali jedna karta, umjesto čekanja da se pojavi, dobra alternativa može biti Joker, karta koja se zove Sveznalica. Mada košta 6 zlatnika naspram 4, ova karta menja bilo koju od malo pre pomenute 3. U prevodu, istu ekspediciju možete uzeti sa 2 sidra ili sa sidrom i sveznalicom. Sljedeća ličnost jeste trgovac. Ima ih ukupno 10, po 2 za svaku boju broda. Kada igrač ima trgovca, ukoliko uzme brod iste boje kao i njegov trgovac, taj brod donosi mu 1 više zlatnik. Posle trgovaca imamo mornare i gusare. Mornari su jeftiniji i donose igraču 1 sablju, dok skuplji gusari igraču podaraju 2 sablje. Kao što vidite, karte brodova na dnu imaju sablje, te kada igrač ima jednak ili veći broj sablji kod sebe, on taj brod može da potopi. Imajte u vidu da brodovi sa lobanjom ne mogu da se potope, ma koliko sablji posjedujete. Zatim tu je lakrdijaš. Kada igrač posjeduje ovu kartu, ukoliko kada dođe red na njega ne može da uzme kartu, dobija 1 zlatnik. Sljedeći je admiral, karta gdje ukoliko je na stolu 5 karata ili više kada red dođe na igrača, ta osoba dobija 2 dodatna zlatnika. Pretposlednja ličnost jeste dama,
kada igrači imaju damu kod sebe, svaka karta ličnosti će koštati zlatnik manje. U prevodu, ako kapetan sve igrače košta 4 zlatnika, osobu koja ima damu koštaće 3. Na kraju imamo i guvernera. Jedinu kartu ličnosti koja daje ogromnih 0 poena. Međutim, to ne znači da vas guverner neće približiti pobedi. Naprotiv, kada igrač posjeduje guvernera, svaki put kada je on na redu, on može uzeti jednu dodatnu kartu. Sada, kada ste upoznati sa kartama, možete da opalite svoju prvu partiju. Promešajte karte. Podelite svima po 3 zlatnika. Igru počinje igrač koji najskorije bio u nekoj luci. Posle njega, igra se kreće u smeru kazaljke na satu. Svaki učesnik u svom potezu ima 2 faze. Istraživanje i trgovinu. U fazi istraživanja ispred igrača se jedna po jedna izvlače karte i špila licem ka gore. Nakon svake izvučene karte, igrač može reći dalje, pa se izvlači sledeća, ili stop, pa se deljenje zaustavlja i faza završava. Broj karta koji se mogu izvući nije ograničen, međutim postoji caka. Ukoliko se izvuku 2 broda iste boje, sve karte se odbacuju licem ka dole na gomilu za odbacivanje i tu se potez igrača završava. Elem, sećate se gusara? Ovdje se ispoljava njihov pravi potencijal. Ako imate dovoljno sablji da potopite drugi brod iste boje, taj brod se odbacuje i faza istraživanja kao i vaš potez mogu da se nastave. Ukoliko u bilo kom trenutku tokom faze istraživanja iskoči ekspedicija, ona se odmah licem ka gore stavlja sa strane i prvi igrač koji ispuni uslov da je dobije, bio njegov potez ili ne, uzima je k sebi. Sa druge strane, ako izleti karta poreza, proverava se količina zlatnika svih igrača i oni koji imaju više od 12 gube polovinu, a u zavisnosti od same karte poreza, igrač sa najviše sablji ili najmanje poena dobija dodatni zlatnik. Pod uslovom da igrač uspešno pregurao fazu istraživanja i rekao stop na vreme, na scenu stupa druga faza, trgovina. Sada igrač ima pravo da uzme jednu kartu za sebe. Ukoliko je u pitanju brod, on dobija broj zlatnika izraženih na vrhu karte, a ukoliko je karta ličnosti u pitanju, igrač plaća toliko zlatnika koliko karta košta, to je izraženo na dnu te karte. Bilo koja uzeta karta može odmah da se koristi, što je vrlo važno jer to znači da ukoliko igrač kupi kartu guvernera, on odmah u trenutnom svom potezu može da uzme još jednu kartu, na primjer brod, i time povrati deo plaćenih zlatnika. S druge strane, ako uzme kartu broda, te zlatnike može da troši odmah ukoliko može da kupi još jednu kartu i ne mora čekati sledeći krug. Osim ličnosti guvernera, postoji još jedan način da igrač na svom potezu uzme više od jedne karte, kada se ispred njega nalaze brodovi u više boja. Kao što vidite na ekranu, kada brodova nema ili kada ih ima do 3 boje, može samo jedna karta da se uzme. Ako ih pak ima u 4 različite boje, igraču na potezu su na raspolaganju 2 karte, a 3 komada može da se uzme kada su na stolu sve boje. Ovo znači da u teoriji igrač na svom potezu može maksimalno da uzme 7 karata pod uslovom da je također kupio i sva 4 guvernera. Međutim, ne mora ni jednu. Igrači nisu primorani da na svom potezu uzimaju niti jednu kartu, već kada uzmu sve što žele, ako i išta, kažu gotov. Nakon što igrač, čiji je potez, završi sa uzimanjem karata, preostale karte se ne odbacuju, već svi ostali učesnici također imaju prava da ih kupuju, također smerom kazaljke na satu. Ovdje vam skrećem pažnju da ako bilo koji sledeći igrač uzima kartu, osobi čiji je potez on plaća rentu od 1 zlatnika za bilo koju kartu. Potez se završava onda kada ni jedan od igrača ne može ili ne želi da kupi karte. Ukoliko karata preostane na stolu, one se sve odbacuju i zatim se izvuče nove za sledećeg igrača i tako u krug i ovo nanovo. I tako sve traje igra dok neki igrač ne dođe do 12 poena. Kada se ovo dogodi, krug se odvija do kraja, a osoba koja pobeđuje jeste ona sa najviše poena. Ukoliko ima više igrača s istim brojem poena, pobednik je onaj koji u tom trenutku posjeduje više zlatnika. Ako je i broj zlatnika među njima nerešen, oni dele pobedu, što je samo lep način sa mašnicom da se kaže remi i da pobednika nema. Ukoliko u bilo kom trenutku tokom igre ostanete bez karata za izvlačenje, samo uzmite i promešajte gomilu odbačenih karata i eto vam novog špila. Port Royal jeste jedna dinamična i uzbudljiva igra koja ima ogroman potencijal da svaka partija teče drugačijim tokom. Koncept gde svi igrači mogu da kupuju čak i van svog poteza, prednost prvog igrača svodi na minimum, a činjenica da se posljednji krug igra do kraja, tu prednost potpuno poništava. Pravila su interesantna i iako je potrebna značajna količina sreće pri izvlačenju, bez prave strategije teško ćete dolaziti do pobede. Igra generalno ide brzo, mada to zavisi dosta i od broja igrača. Ukoliko igrate u dvoje, prosječna partija će trajati između 5 i 15 minuta, a bogami može da skoči sve do 50 minuta kada svih 5 igrača učestvuje u rundi. Zbog svog odličnog dizajna, visokog kvaliteta, jasnih i razumljivih pravila, jedinstvenosti ponovljenih igara, od nas iz table Port Royal ne može da dobije ništa manje nego savršenih 10 od 10 kockica. Ukoliko želite i sami da se uverite koliko je ova igra iz 2014. godine dobra, cene se kreću oko 1.500 dinara kod domaćih prodavaca. Pre svega, hvala vam mnogo na pažnji tokom ovog iskreno dugačkog klipa. Ukoliko vam se dopalo šta ste vidjeli, bacite like,
Za još sadržaja o društvenim igrama, subscribe i lupite to zvonce jer se ne može potopiti. Ukoliko imate predlog koju još igru da obradimo, ostavite nam komentar dole. Želimo vam šestice i džokere!